Amahoro y'Imana kuri mwe mwese mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi itariki 22 Mata umwaka w'ibihumbi 2026, tukaba turi ku munsi w'ijana na 12 mu minsi 365 igize umwaka. Byumvikane ko hasigaye iminsi ibarirwa kuri 253 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje, njye banyita MC Derrick, nkambazaniye bimwe mu byiriwe bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Ubuhanga bw'ibyuma tukaba turi kumwe na Eri Iradi. Tubahaye ikaze mu makuru yo kuri uyu munsi. Uyu munsi turaterurira kuri iyi nkuru aho imiryango 11 yo mu murenge wa Nkombo mu karere ka Rusizi igaragaza ko ikomeje guterwa igihombo no kuba hari ubutaka yari ifiteho ishyamba bwahinduwe irimbi ntihabwe ingurane. Ikaba isaba ko ubwo butaka leta yabuha agaciro ikabishyura ishyizeho n'igihombo bahuye nacyo. Mu bihumbi 2018 nibwo abaturage bo ku kirwa cya Nkombo, kikaba n'umwe mu mirenge 18 y'akarere ka Rusizi, bagize ikibazo cyo kubura aho bashyingura kuko irimbi bari bafite ryari ryaruzuye. Byatumye batangira kwigabiza ubutaka bwa bagenzi babo buturanye n'irimbi rusange, batangira kubushyinguramo nta bwumvikane bubayeho hagati ya leta ndetse na ba nyir'ubutaka. Duhinduye ingingo tukerekeza mu karere ka Karongi, hakurikiranyweho kwica uwo akekwa ko yamusambanyirizaga umugore. Umugabo wo mu karere ka Karongi yatawe muri yombi akekwaho kwica mugenzi we w'imyaka 29 uvugwaho ko yamusambanyirizaga umugore. Byabereye mu kagari ka Gisanze mu murenge wa Rubengera mu karere ka Karongi tariki ya 21 Mata 2026. Nyuma yaho saa 4 z'ijoro ryo kuwa 20 Mata 2026, ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwahawe amakuru ko uyu mugabo w'imyaka 29 yasanzwe ku nzira yagizwe intere ni nyuma yo gukubitwa ikintu mu mutwe. Uyu mugabo wari wiriwe asangira n'umugore wa mugenzi we, bivugwa ko yakubiswe ubwo we n'uwo mugore bari bavuye ku kabari banyweragamo bakajya gusambanira mu bishyimbo byari biri hafi aho. Uwakubiswe yahise yerekezwa ku ivuriro ku kigo nderabuzima cya Rubengera, ahageze bamwohereza ku bitaro bikuru bya Kibuye, ari naho yaje kugwa saa 2:47 za mu gitondo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubengera Ayabagabo Faustin yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ko hari abatawe muri yombi, gusa yirinda kugira byinshi abivugaho. Batawe muri yombi harimo umugabo wasambanyirizwaga umugore ndetse n'uwo mugore basambanyaga. Uyu mugore n'umugabo basezeranye imbere y'amategeko ndetse bakaba bafitanye abana 2. Tuvuye kuri iyo nkuru dukomereze kuri iyi nkuru aho Bishop Harerimana yasabiwe gufungwa imyaka 7. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro guhamya Bishop Harerimana Jean Bosco ibyaha bamukurikiranyweho agahanishwa igifungo cy'imyaka 7. Bishop Jean Bosco Harerimana wayoboraga Zerafati Holy Church yaburanye mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuri uyu wa kabiri tariki ya 21 Mata 2026. Kuri iyi nshuro iburanisha ry'uru rubanza ryabereye mu ruhame bitandukanye nuko byari bimeze mbere, ubwo abaregwa baburanaga kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Bishop Harerimana n'umugore we bakekwaho ibyaha 3 birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukangisha, gusebanya no gukwirakwiza amafoto yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina. Uwamureze avuga ko Bishop Harerimana yamusabye miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo amusengere amukire indwara yo kuva, kandi ko yayamuhaye ariko bikarangira atamusengeye. Ubushinjacyaha bugaragaza ko aya mafaranga yayakiriye kuri mobile money y'itorero ndetse n'andi akayakira mu ntoki.
Bishop Harerimana yiregura avuga ko umugore wamureze yashatse ko basambana ariko we akabyanga. Yerekanye ko uwo mugore yifashe ifoto y'igitsina cye ashaka kumwereka ko giteye neza, ariko kuko yari inshuti n'umugore we agahitamo kubimwereka ngo amenye inshuti afite. Bishop Harerimana yasobanuye ko uwo mugore ngo yashatse gusenya urugo, abonye bitamuhiriye atangira gutera ubwoba umugore wa Bishop Harerimana. Umugore wa Bishop Harerimana nawe yamaze kubona iyo foto ya mugenzi we ngo yarayimwoherereje, amubaza impamvu yahisemo kuyiha umugabo we, ariko ari naho byahereye atangira kubatera ubwoba ko azabafungisha. Ubushinjacyaha bwasabiye Bishop Harerimana guhamwa n'icyaha akurikiranyweho, ariko agahanishwa igifungo cy'imyaka 7 kuko habayeho impurirane y'ibyaha, naho umugore we bamusabira gufungwa imyaka 3. Bishop Harerimana n'abamwunganira mu mategeko basabye ko yagirwa umwere kuko ibyaha aregwa babona nta shingiro bifite. Urukiko ruzatangaza umwanzuro ku wa 14 Gicurasi 2026. Bishop Harerimana n'umugore we bakaba barafunzwe tariki ya 9 Ukwakira 2024, ariko tariki ya 31 Ukwakira 2024 batanze ingwate y'inzu ya miliyoni 60 barekurwa by'agateganyo n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Tuvuye kuri iyo nkuru twanyarukiye ku kinyamakuru Imvaho Nshya, aho Nshimiyimana Emmanuel w'imyaka 26 wo mu mudugudu wa Nyamikingo akagari ka Gasheke umurenge wa Bushenge akarere ka Nyamasheke yatawe muri yombi akekwaho kwica umwana w'amezi 8 w'umugore bari bamaranye ukwezi gusa bishingiye, yitwa Niyodusenga Jeannette w'imyaka 20, akaba yari yaratahanye n'urwo ruhinja. Uyu mugabo bikaba bivugwa ko yishe uru ruhinja arukandagiye mu gatuza. Umuturanyi wabo yabwiye Imvaho Nshya dukesha iyi nkuru ko nyir'uyu mwana yijyanye kuri uyu musore mu kwezi gushize bisa naho no gushaka aho aba, kuko yari amaze amezi 7 abyariye kwa sekuru umwana w'umuhungu atababwiye wamuteye iyo nda. Byasaga nkaho batabyumvikanyeho, umwana abura aho aba kuko atazi ababyeyi be, atazi naho baba. Gisati nyina yamubyariye iwabo ahita amuterera ababyeyi be ari agahinja, atanababwiye wamuteye inda, arigendera ntibazi yaba. Imyaka ibaye 20 umwana ntaramuca iryera. Yarerewe aho aza kujya kwa nyirasenge, nyuma aragaruka kwa sekuru ariho yaterewe inda n'uwo nawe atavuga uwayimuteye. Uruhinja rukaba rwari rumaze kugera amezi 8. Tuvuye kuri iyo nkuru kandi turanyarukira kuri iyi nkuru ivuga ko wari umukozi wa Wasake mu karere ka Rubavu aherukaga kugaragara mu cyumweru gishize yasanzwe mu nzu yabagamo mu murenge wa Nyamyumba yarapfiriyemo. Nyakwigendera Nshimiyimana Siridiyo uri mu kigero cy'imyaka 38 yasanzwe mu nzu yabagamo iherereye mu mudugudu wa Buharara akagari ka Rubona umurenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu. Yari asanzwe ari umukozi wa sosiyete y'igihugu ishinzwe gukwirakwiza amazi Wasake, wakoraga akazi ko gufata ibipimo by'amazi. Amakuru avuga ko yaherukaga kuboneka mbere yo kuwa 5 w'icyumweru gishize, akaba yaje gusangwa mu nzu yarapfiriyemo ndetse umubiri we waratangiye kwangirika. Urupfu rwe rwamenyekanye nyuma y'uko abaturage bo muri ako gace bumvishe umunuko waturukaga mu nzu uyu nguyu yapfiriyemo, bajya kureba basanga nyine yaramaze
yamaze gupfiramo. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bumaze kumenyeshwa amakuru y'uwo munuko waturukaga muri iyi nzu yabagamo nyakwigendera, bwagiye kuyitobora busanga yaritabye Imana. Polisi ikorera mu karere ka Rubavu yabwiye Radio na TV10 ko nyakwigendera yari yarabuze mu kazi kuva ku wa gatanu w'icyumweru gishize, bakamuhamagara kuri telefone igacamo ariko ntayitabe. Kuva kuri uwo munsi wo ku wa gatanu kugeza ku wa mbere, nyakwigendera nta muntu wari waramucaga iryera, kugeza uyu munsi ku wa gatatu tariki ya 22 Mata 2026 ubwo yasangwaga mu nzu yabagamo yaramaze kwitaba Imana. Bamwe mu baturage bo muri ako gace bavuga ko nyakwigendera yarakiri ingaragu yanibanaga mu nzu, bagakeka ko yaba yarapfuye kiriya gihe yatangiye kuburiraho. Duhinduye ingingo tukerekeza kuri iyi nkuru, aho uruganda rw'udukingirizo rwa mbere ku isi rwazamuye ibiciro. Ubuyobozi bw'uruganda rwa Carex rwo muri Malaysia rukora udukingirizo twinshi ku isi rwatangaje ko rugiye kuzamura ibiciro byarwo ku kigero cya 30% kubera uburyo intambara ihuza Amerika na Iran ikomeje gutuma ibikoresho byifashishwa mu kudukora biri kubura cyane. Ibi byatangajwe n'umuyobozi w'uruganda aho yari ari mu kiganiro n'itangazamakuru, aho yavuze ko gukora udukingirizo bisigaye bigoye kuva intambara ihuza Amerika na Iran yatangira muri Gashyantare 2026. Carex ni rwo ruganda rwa mbere ku isi rukora udukingirizo twinshi. Mu mwaka rukaba rukora uturenga miliyari 5 ndetse rukaba ruyoboye izindi nganda nyinshi cyane zizwi mu gukora udukingirizo. Intambara ya Amerika, Israel na Iran yatangiye kwa 28 Gashyantare 2026 ubwo Amerika yagabaga ibitero muri Iran byasize byishe abayobozi bakuru muri iki gihugu cya Iran ndetse n'uwari umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu akaba nawe yaritabye Imana. Ingaruka zikomeye zatewe n'iyi ntambara ni ifungwa ry'inzira ya Hormuz inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli byoherezwa ku isi hose, akaba ari byo byateye iyi ntambara. Tukivuga ku byerekeranye n'ubundi n'intambara ya Amerika na Iran, Amerika yongereye igihe cyo kutarasa kuri Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko agahenge kazakomeza kugeza hasojwe ibiganiro bihagarika intambara ya Iran igiye kumara amezi 2. Perezida wa Amerika yizeza ko iyi ntambara yashoje kuri Iran izarangira mu buryo bwa diplomasi. Yavuze ko azakomeza gufunga ibyambu bya Iran ku buryo nta bwato buva cyangwa bujya muri iki gihugu cya Iran. Mu rukerera rwo kuwa gatatu tariki ya 8 Mata 2026 nibwo Perezida Donald Trump wa Amerika yatangaje ko bemeranyije na Iran ku bijyanye no guhagarika imirwano mu gihe cy'ibyumweru 2. Hari nyuma y'ukwezi kurenga Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangije intambara kuri Iran, yaguyemo abayobozi bakuru benshi ba Iran ndetse harimo n'umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu. Intambara ikomeje kuzahaza ubukungu bw'isi bitewe n'uko inzira ya Hormuz inyuzwamo 20% y'ibikomoka kuri peteroli yafunzwe n'iki gihugu cya Iran, bigatuma uyu mutungo kamere utumbagira mu biciro ku isoko. Bikaba byaravuye hafi ku madolari 70 ku kagunguru kamwe bigera ku madolari 120 ku kagunguru muri Werurwe 2026. Icyakora byongereye kugabanyukaho gato mu minsi mike ishize, byazamutseho 5% akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli kadatunganyije karenga amadolari 100. Nyuma y'uko Trump atangaje ko agahenge kazakomeza, byahise bigera ku madolari 98.97 by'amadolari.
uyu wa 21 Mata 2026 Trump yatangaje ko Irani izahura n'ibibazo itigeze ibona mu mateka yayo niba itemeye kugirana ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Inkuru ya Israel na Amerika yibaye umusozo w'ibyiriwe bivugwa ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Ukomeze ukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tuba twagiye tubategurira. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.